Babingirwa mu kibanja ni Jose Kagisha mutabano w'umugenzi Ephraim Kagisha wafira umuhagwa 1998 kandi abana batura bariyonza umunya kahita umugombore ya Nyakashashara umu district ya Kiruhura Ogu abinjirwe banyanya babiri Diana Barunjoro kutura umuyangari ya Amerika hamwe na Erna Kagisha abamugizire ngo akebezesha gama abanze yahamya ko ubuzima n'umutabano wa Ephraim Kagisha yajanguwe anaenda DNA for Jose namubuza iwe kuwagire kuzahita keryo hariho akushabire DNA. First of all, eritaka it was meant for my mother who was officially married, but we never complained. We did not complain. Mukija mataho makagamawe yabakunda yabikiriza twabikiriza tino abashabire DNA itakabara shara tukumanya yaba konka tatento akakolesa will eitata yatijiriho yamugambira abana be bashatu tatento kuza kushara mwitaka iri hakosa will eroho na hati wahurira konka ni kinshobera kushanganka Erna omuhari yababizire kutahireka ya mawe nuwomwe na demandinga Jose ngwahereza DNA as who Itakeru kugambone ekazi chenana kando mu 2008 rakaba kwasubwa David Mbugane orishento wabakuruze kando wishe yasigiro buragwa Jose anteresumu ati Erna cyamazama enjo agitira hansi ente yazitunda muje mu ndebese kutoyija kutahayo yatutamushango bwo kukure bikono no kutemba shengenge mbwino kanye shengenge n'igikora kugitahi ebikono kandi za kubitahi kubiyekora kutora bukangashi Jose Kagisha bingirwa hitaka nagira ngo kwiho mu 2008 batwire no batura naje kurungi konko buzubuka rugera hakuba kita miliyoni 312 ezebikono by'amashanyarazi eziyasha birengo bamuheho mbagano gwe batyo bakamugira ngo tumwana wabo Erna Kagisha na administrator wa estate yitu yatahaba abasirikara geti abasirikare na shwewa meje John nabasa so aine upper hand umburkintu ko kutabaza umushango tubagurikiza ko kuza geti ne waza kutahamu no bakwata no bajya ngo bakora trespass kandi umushango kwe kuzo mukote yo kurwa bikumanira postpone so nubuvuze bo bubona n'ubwingi kandi ibivuze byona bikatandika estate bakagishashura esente z'amashanyarazi miliyoni 312 hati kubagishashwire uri administrator we twiz Erna Kagisha ya 3 beneficiaries yakwata sente ezo timaho yaziteire so kunakozere kunamudemandingire my own share my amount of share so nikukutanga kumutaho nikukutanga kwende enju kumutahe mushango cyogo nango nyoni nyina amore konka okubinga munyanya ryo mushobende kandi ambingire hatati ubundi bana batura hamwe mukene nente zizuma konka kuyatugire sente zo z'amashanyarazi yagwiraro yabinga munyanya aje yagitera hansi nete yazitunda munyanya yaburuktaho yagendera ihando kwa kapanso kuna rarawe yareba Omubishaba Erna Kagisha n'uwari kutura itakeri kandi abanyabuzarino bagira ngo n'uru kugezaho kutonganira Jose Kagisha na hendero mucyome nagira ukora kandi buraba hindukana barwana umushikira shenya makaga munyanya batweta nkabazere babo tojagare twashyikireyo
baza kutera amasasi twaza itaka ryantende ko kito tukatugira wagese twarigeraho ibihome byataha ubu ndugero mu cyomenyo mwini yaje tukanje mbako bizo natamugu ekerere cyakire umukazi owamurezire owamukurize owamworire umwana w'imyaka 12 nimwe numanye kwashimire kuba ningana mbambe imyaka 2 n'ikipeka nibyo abana babakorera ibitaro kwenda kugambira umukazi yamwaki yamutuma cyome munyanya umujo wanje nawo wabarisize wabakorere nawe yamutuma cyome abantu turuma abantu bunana narumukaga bunana turi yamushaka enshongezi kahikano wa President Museveni omukwezi ko kubanza umwaka ogu yacwa mungu itakarabaganisubwe kunga Erina Kagishakanga konka tweshengerezi ha president wetu kwarareba mahurire atugirire mbabazi umwana wetu kuranazengera ko tagira wabo kuranarahana mazima tukashasha ekibaro kukora hati no kututurugunya no kutwita no kutukoma abo kubakanshiwe mejajeno no mbasa twagambona Erina Kagishoro kujunano hasumu owatugirangwe enshongezi ryo mu Chief Magistrate Court Chiruhura ati koko nakugambira nanjye nicugambira mishango eri mu court hariho Chiruhura hariye mishango ejo nakunoya family division high court ni mishango ejeryo ubwo masisa still no yamutabarize ubwo Diana konka wano enamba z'emishango ejo ziriho ibubanza ushomezo fayiro zombi nohora atunge eki abancheteki hona nabwo twatunga no kumanyisibwa ngo muhabuzi wa President Fiona Barungi abire naza kuzahita kera haro kubanza rw'isabiteji okushobora enshongezi konka tungire baruhere kumwemereza kandi ari kumuragira butari batahita keri ekisigire ryo satine kiyamba hata actually umushahanka ibirezaragaho Fiona yatutera yatujya tutinkwija yatubanyembereza bakamabe so yajya tukambanze nzegamba na bakama banje